Maka hlala ngenfombi ulaqaphela lo wenze ebusheni. Sawudonse ngendlebe tonke tinfombi takuleya ndzawo. Kuthi aticaphele ngobe kunesigebengu lesikhankasile. Khona kuleya ndzawo lesatwa ngekuthi ngumphinyana. Lesiphatha sibhamu se-9mm lesigcwele tinhlavu ngaphandle kwemvumo. Kanti singoti ngobe sihamba sidubula noma ngimuphi idzadze lesidibana naye. Lesigebengu sithi singakudubula uma ungdzadze ubonakale sewune overload umkhaba wetinyanga letimfica phecelezi. Lesithandza kutitfola tithi dzadzewetfu lokungiphombini for lebe simati kakhulu ekhorasini ebufakazini nasekuthandazeni ebandleni laKristu sewusishile ekukholweni kanti utfolakele esigodini sekungacapheli. Kuyasolisa ukuthi naye udutshulwe ngiso lesigebengu ngobe bekakhukhumuke sisu. Ngakho tonke tinfombi tiyaxwayiswa ukuthi tihlale tihlomile ngeligama nangengati ya Jesu khona titawuphepha kuletinsuku tekugcina. Temidlalo. Phela sonto liqembu lebafana bembuso engatimulo belinemidlalo walo lomkhulu nebafana belicembu lembuso ebumnyama. Liqembu lebafana bembuso engatimulo iGod's Kingdom Praise FC iphumelele ngemagoli amathathu ecanzeni ishaya iqembu lesigodlo sebumnyama. Siphumelele. Liqembu lebafana bembuso engatimulo iGod's Kingdom Praise FC iphumelele ngemagoli amathathu ecanzeni ishaya liqembu lesigodlo sebumnyama iDomestic Battalion FC. Kanti onke amagoli angena esiwombeni sekuqala. Ligoli lekuqala lishaya isihlabani semidlalo lowatiwa ngakhuthatela. Ligoli lesibili lashaya ngumthandazweni lalishaya ngekufunza live laNkulunkulu. Uphindze wabuya igcineni walishaya ngekuphila impilo lengcwele. Siyadephetha talo mhla tindzaba ngekubuketana simo selitulu semadolobha lakhethiwe. Tanga madeltu letingayidli inyama yalabaphasi ngoba tidla moya tisibikela ukuthi kusasa ekseni tawuqala limbonye ngalengazange ibonwe inkhungu yemabhuluko tigcebhe natimbilentshisi ema-skin tops emaveza kubodzadze ikakhulu etindzaweni tekukhontela. Bazalwane bayaxwayiswa ukuthi bavele bakhanyise ngelambu labo lelinguJesu njengoba kutawube kumnyama. Kutawuthi-ke ngekuhamba kwelisuku kubanze kakhulu ebandleni etindzaweni letifana nabo praise and worship ngenxa yemoya lotawuqhamuka esifundzeni senkhanuko yenyama. Kanti-ke nthambama kubhekeke zamcolo i-compromise kubekisa kuhlebana kuhlukana kungevani kungathetheleli nalokunye lokufana nalokho. Kubheke ukuthi lo hlobo lwemvula lwento lomkhulu umonakalo ikakhulu emfulweni wezwi likamoya njengokuthi tiphiwo tamoya titakwemuka ebandleni laKristu macedze kwemuke nemabloho kamoya lokufaka ekhathi tingceku taNkulunkulu. Onke amaKristu ayayalwa ukuthi kude aphephe kulesimo lesitawu kufanele ahlale angaphumi ethendeni lekuhlangana. Macedze abase umlilo wemvuselelo lotawuhlala avutha njalo ubende bahlale bashisa njalo emoyeni njengaJoshua lowahlala wangaphumi ethendeni lekuhlangana noma Mose nesive bamhlubuka uNkulunkulu yena akazange waze wafika eveni lesethembiso. Nina leningahambi ebusuku ngoba nibanifana bemini ngoba funa Sathane anijikijele ngebhomu yemahlazo nangebujoki bebuciko. Nina lenageza ngengadi nagcolelwa to dindlaliva telizulu makoti welibulu dithandwa telizulu awucwethe ongonyama yezulu njalo mhla tiguca lapho